Kajaka ajing sumar kabrik hospital. Mentah kelano sya graveyard lane kajaka tep. To mentangnya sengap yani kubor lengkon. Kisipai jungari Israel. Kila thang sisendon ya ka wei ka hospital. Kabare ertat ka hospital ka khaddu. Hapo nodan jong ka gasa. Kisipai jungari Israel hadian bilo jung tep. Baya kati hospital lapanan kam dilana Hamas. Kila sisendon sya kati jaka. Kila pamilut ya borok kinong tre jong kati hospital. Berkum juru ya kinong pang. Hadin kata kila thang no ya kati hospital. Kata naduk ICU ki jaga tes bar ki wepan ki bede hakti hospital bar kerteng jong ti hospital kade Kamal Adwan Hospital ki spai jong risal hadin dan haswa bakin sathang no itu hospital familot no ki staff bakin pang nagate ka hospital kabrana po not kasa bar kading klaklang ka isir kai baru hakti ka hospital bat kane kejing thang yang hospital kawan din swa bagi sipai jong risal ken airstrike ya gawe ke building marjan bat kate hospital kawala sim ya kejing imbrio du san pungut kentup ya sangut kinong tre jong kate hospital bat khar sangut kiwi pat kibrio sa penyap no kejing airstrike jong sipai isal ya gasa city sheikh ratwan bat nagaliang uhe du jong ka World Health Organization dan WHO. Boleh tu bagi beliau juga World Food Program. Kidang don ha kati jaka. Hadin supaya jung Israel kil strike ya ke building bat kumjuru. Kelatang ya kati hospital. Ki beliau juga World Food Program ru. Kleman saulang ha kati ke jaka. Bala penkit uat iki sport Yemen. Na po Yemen mentag ladon po Jordan. Na mentag jeng Sumar. Kabati kena bikin yo no ya kajeng kon. Bat nagaleng keseng Islamic Relief Islam kelap kondem lene persya jor ya kati ke jingle jong sipai jong Israel ban yar thama daga bathang hisendon kati ke hospital kabakerteng Kamal Adwan Hospital hapo not kasa klong ru bagadei ke jingle ru klau bat ke jingle ru dum lene kam serkai jong sipai ke Israel ya kanoden kasa kamtam ya kati hospital bat nadu basdang katama pedeng kilan Hamas persya ekspai jong Israel kuma saup sana jar tami ai gibreu kelsa penyap apok gasa bat ha kate gejing ja kejing thang jong spai ke Israel ya kate Kamal Adwan Hospital kat kumu health official jong kate kathanyu lethu baki don ndu kumbalais pak san phungur ai gibreu ha kate hospital kibala sa penmi no dai spai jong Israel Ketangam ne nam tengah video next Israel versus Iran berkum juru katama po Syria ngani ayu upload yakini video ba subscribe ke channel ba film ni on upload yakti pat ki video kublis bon